Biz ama postana adam taşıyız mı? Koronalar. Ha. Alican eken tanıyız mı? Kimdi? Alican. Alijon. Bir kırsana kamarlar çıktı. Kan tarafından ya çıktı bunlar. Ha. Альянс медицина борбору Москва шаарында сапаттуу медициналык кызмат көрсөтөт. Биздин клиника бардык стандарттык талапка жооп берет. Биздин кызмат стоматология, гинекология, терапия, урология, лор, травматология, неврология, хирургия, сүнөткө отургузуу, кардиология, ЭКГ, УЗИ, анализдин бардык түрлөрү жана заманбап үлгүдөгү гастроскопия аппараты менен ашказаныңызды текшертип кетсеңиз болот. Белгилей кетсек, жума күнү тиш алуу жана терапевттин кабыл алуусу акысыз. Эч убактысы дем алышсыз. Эртең мененки саат 10дон кечки саат 8ге чейин. Биздин даректер: метро Тульская, улица Павловская, 18, строение 2. Байланыш номери 8926 313 9597. Жана метро Байковская, улица Ленинградская, шоссе 21. Байланыш номери 8915 111 33 10. Орну дарылганча алдын алган жакшы. Ден соолукта болуңуз. Өтө чоң Гилем базарга келдик. Биз менен бул Өзбекстандын баасы кандай экен? Ассалам алейкум, кандайсыз? Biz менен салыштырат сеналар гилемдерди. Алар канча айтып экен метрге буга канча размерлерин таныштырат. Сотка аламан дешапты. Şimdi oqtum senalarını aytayçı. Бизге жакса биз алып кетебиз кийин салыштырып. Размері болда қарайм. 2 метрлей. 2 метрлей 260 мен биз турган. 260 миң экен. Рулонга арзан кылды. Мыналар сен асыл канча. Гилемдер кайсыл жактардан келет? Же өзүңүздөрдө чыгабы? Азамат. Өзбекстан шунчалык өнүп кеткен баке. Кече аякта жолдо бүт жиптер дагы чыгып атат дейт, бүт немелер, темирлер, буюмдар, гилемдер. O Özbekistan çeker senalar. Ke dollar olsa ama. Долларга айтың, бизге оңоюраак болот. 1 метр квадратты тур ярым. $4,5, а? $4,5. Экинчи кызылы. Азамат. Мына немелериңиз же? Дорожкаларчы? Bu ham shunaqa. Мынакей актар, а? Лакаларыңыз кыркылтабы? Ассаламу алейкум. Onlardan satsın hadi. Мына карасаңыздар. Yo'q, har xilda senasi. Ularga 11 dollar bir metr kvadratga. 1 kvadratda. Mana gilamlarga bor 7 dollardan. $7, а? Ularga 5,5 dollar. Булар бардыгы только Өзбекстанмы шунда? Hammasi O'zbekiston. Bizde misалы Turkiya, dagın bir Rusya, İran, ha? İran, Turkiya, Özbekistan dep 3 kıldığını. Hammasi O'zbekiston. Azamat. Özünüzün döndürüşte döndüktür öyle de sizler. Buna qarаңыздар, birinci пример. Люди. Özbekistan bana büt özünün tavары. Мындай сапаттуулугун айтып кетиңизчи, кандай жакшы элеби мындай элдин алымдуулугу, колдонуулугу, эч кимде мындай жалып жок, жакшыбы? Бардыгы жакшы неме калтырып кетеби, отзыв? Тытылып кетпейт, потом. Yo'q. Ото bizde shunday. Quyoshdan nuri tushmasa bu ishlayveradi. Quyoshdan nuri tushsa to'kib yuboradi. Quyoshdan nuri tusha turgan kede bo'lib qoladi da uylardan, ayneklerden kun tiyip qoladi. Quyosh nuri tushsa bu sintetik tolada bu. Ustida kuyib qoladi. Баягы оригинал материалдардан жокпу баягы? Ошого дагы чыдамдуулугу. Күнгө дагы, а туру мына башка экен, мына Boshqa material. неме экен, бул бөлөгүрөөк экен, синтетика. Bu numaranız kaçsanız olur. Vizitga beraman, keyin Мынакей мына. Kalın gilem var deyik. Жүрүңүз. Бесплатный реклама мына сизге. Сизден бул жерге оптумда да Кыргызстанга алып кетишкендер болбодубу? Кара сууларга. yo'q, aqab tutgan yo'q hechkimi? Tojikistonga olib ketyapti. Болду, визиткаңызды табың. Мына паластар экен, мына жаңа түрлөрү. Мынау жыландын эмес экен, мына караңыздар. Базар жок мына. Атыңыз ким ака? Сахабидин акабыз мына Мартинсон экен. Жаңа биз бир жерге магазинге кирсек Сахабидин экен. Йо, керек эмес деп мындай кылды. Эй, силерге дагы неме келет десек дагы. Мынакей мына Сахабидин акам Азамат гилемдер боюнча түшүндүрүп берет мына чукулап.
Mına şu beti ha? Ha. Bet ekan. Oy, bu qarаңыз. Qarang. Ya qarmap ko'rsangiz, bu şey original ekan boyaga. To'ylarda. Uşul hozir uzuni qancha, turasi qancha? 3,5 ga 6 metr. Qancha endi puli shuni o'zi? Dollarga ayting. Ha, dollarga 3,5 ga 6 metr bo'lsa, sal kam $300 bo'lar ekan. 300 dollar. Nima? Oltin bo'lsa tushib beradi ekansiz. Shunda $300 bir danasi pulavrulonca. Ha, mana shu turishi. 300 dollar. ekanda, u sopma. 300 dolları. İyi şu jaktımda qarasаңыздар mana. Sapatda öyle çıkıp уже mına Tajikistan'a ketip atken ha? Gilimdir. Adamlar kutyapti. 350 dolar qancha bo'ladi aka? Biz nimaga? 30 milyon aşağıda, 30 ming, 35 ming bo'ladi ekanda buni qarasangiz. Ha, cho'ng o'la gilim. Misoli bizda da вообще qimmat sotishadi-da. Misol Saxovinda aka. Olib chiqishibchi. Sizlarda zavod yo'q-da. Ha, İran, Piran deb bunday tig'ishib. Vizitkani toping siz. Buna palaslarni ko'rsatib turaylik ochaymiz, mana qarasangizdar. Mana. Olib 5 problema olsa olib chiqib beramiz. Bunaki mana. Nomerlar qoldiramiz. Nomerlerge жазыңыздар bizning nomerlerge. Bunaki төменге. Eko'z nomerni qoldirib qo'yamiz da. Gilem zakaz bergenler. Sizler bunday emek qilsаңыздар, mına жакты депчи. Bunday көрүңүздөр, комментарийге жазыңыздар, мен азыр бир катар көрсөтүп келем мына. Маша акама беттен алып коюң мына. Мен бир катар көрсөтөйүн. Мына шу Саховин акабыз менен сүйлөшүп, чоң ойномо мазак турма жатып отур. Мына ал жерден бир катар көрсөтөйүн. Жана көрсөткөн дагы жакшы экен, 350 доллар, 400 доллар ушундай экен мына дорожкалар. Мына. Bu jagында Mickey Mouse. Mınaki. Mına qarasanızlar. Bular palazlar manalar ha? Gilamdir. Mınaki, çalan. Özbekistan. Mına qarаңыздар. Gilamdir. Mına. Sizlerge bir qatar aylandırıp ko'rsatib jataman mına. Bunu qarasanızlar, mına büyük degen oy. Mına öte çoğ. Da Saxovinda aka, mına şu жерде мен дүкөн десе болот. Бизде Халменде мындай чоң неме жок а. Эми бир жерде бар го, бирок унчалык көп эмес да, эми ассортимент. Мына азыр мына канча мына узун мына эң чоңу? 3,5 метр а. Руллонда канча метр болот? 30 метр а. Ушуну толук тоголок же өлчөп кыркып бересиздер. Заводдон наркында келеткендерге биз болуп. Бирок мына светтер ham жакшы экен, карасаңыз мындай яркий свет мына. Мына көрөк. Молочный менен мына. Мынаки. Мына сиздерге. Арзан пластар. Dollarga misol dedik 3 ga 5 olsangiz Saxovinda aka. 42 dollar bo'ladi. 3 ga 5 2 dollar. 3'kö 5'i 42 dolar ekan mana. Buyursa mana Saxovinda akani da ko'rsatdik mana shu bizden qo'qis ko'rib kelib qolsa. Qirg'izistonda qarindoshlari bor. Qaysinisi? Yaqa kengchi? Qirg'izistonlik neneler kelib qoldi, tug'anlar. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Qaysi yerda tug'anlar? O'zganda. O'zganda. Oshda o'zganda. Ha, yaxshi. Salamjallab qo'ying. YouTube'dan chiqib ko'rasiz. O'zganda Qirg'izistonliklarga. Assalomu alaykum, o'zganda. Salom. Bor bo'lamiz. Charchamayapsizlarmi? O'zganda. Shu, gilamlarni ko'raylik deb. O'zganda uni bozorchani oldik, gilamga borib kelgandim mana. Ko'rib bozorchani oldida bor, yangi ochilgan gilam bor ekan, mebellar oldida, tashqarida, avtobus to'xtagan bor-ku, bozorning oldida. Salıştırıp gördünüz mü? Qanday ekan aytingiz? Bizde qimmat ekanchi bu yoqda? Yo, bir xil narxi. Bir xilmi? Bir xil. Bir deyding, ha? Jo sizda da bar arzonroq bo'lishi kerak. Bizda arzonroq, lekin aqdan baqa oluvchini qimmatroq bo'ladi-da. Sentida farqi bor qog'ozda. O'zganda ko'rdingizda siz? O'zganda ko'rdik. To'g'ri. O'shdan kelarkanda o'zganga o'zi, bazasi bor ekan. Shol O'shqodagi polni o'tib tag'in mana ko'rdingizlar. Manaki, o'ta yaxshi. Катталуучулар, сиздерге сонун жардама видеонун ар жагында туруп сүйлөсөм уялбай сүйлөй берет экенмин. Ушинтип
камерага чыкканда эле сүрдөй берем да. Демек сүрүңүздөр бар, сиздер сыйлайт экенмин. Көкталада турабыз. Ушул жерде 25 сотых жер, кызыл китептери, документтери бар. Баасын сразу айтамын, $50.000 сомго дагы чаптап, чамалап туруп, кеми бар. Сүйлөшөсүздөр дагы срочно сатылат мына. Бул жагында теректер эгилип турат. И бул жагында дагы теректер, арыктагы сууду көргөзөбүз. Арыктагы суу мына камыштар өсүп, мына сууду көргөзөбүз. Суу кенен, жолдун бою, документтери жайында. $50.000 кеми бар. Жер алуучулар төмөндөгү номерлерге чалыңыздар. Болду иш кылып.